Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senjok ki samlash nong warsan lengdo area hennega sngiga pratarik ujelliu kalalet banyak kendo ye ke deputy commissioner jong ke southwest Khasi Hills district ban pen sngaw ye ke jing e bat jing sadien ka dong ka than warsan lengdo kamtam ki surok ki badai ubud lum jong ka yok ka kot bat ki skul puli uba Zandi Martong presiden ka senjok ki samlash nong warsan lengdo area habakren bat kilat pathai khubor ula ong baki mat bakong san e kibalayo ban yakren kilong ban pen yo surok ya ka dong kathan bat ula pen pau ya ka jingsngau benyau ya ka surok PMGSY kabasan kilometer na penden jaran shamau phanrang kabalas dang nadu usnem arjar khat khandai bat kaban kut menta usnem Henry hadu menta u kontraktor uba pentre ya ka ni ka surong u klem patla ban pendem bat udang trei tangkumba aspa san pau mita AA Uba Zandi ulaong kamat kabakadu baka senjuk kalapen sngaw kalong ban penyo secondary school no ya kadong kathan Uba Zandi ulaya thuru babun naki khana school ki haban I no shiteng por ya ki jing puli tang namar ka jing bomdon ki secondary school hapo kadong kathan si hake bedai pat ki light ligi mat ki bakong san e jong atong thai kabani kong li op nekren hake bedai pat ki surok kabani kong e surok kabang yo nekren kalong naga surok PMGSY kaban dei ban siang rong na pendeng jarancha mau parang kaban cengai kumpasan kilometer e hake banadu laslem nadu ladangam ngim bakala kadai nadu snam arjar khat kendai ne khat pra kumta kabagan ni kesurok lawan ban stang kan siang rong tenrei hadu menta kalong baka uni kontraktor pa pentrei kan kesurok kalong ba pendap tang kumpa arspa hadu arspa san pho metar e ka jing siang rong ban siang mau malu mala hak hagi lai kilometer e te batang sa mentam buat watang ka mau pan siang malu mala 4 siang te abadai bukan ni kesurok nak liang jong madam rengkat lang bat astan engineer baladon rengkat menta ki lakular ya pan khot ya u kontraktor ya ka ya u engineer rengkat lang bangi sejisin pat ban ai da ka jingtho sei ban ai da ka ba u dei ban ai ka jingkular lanu en pendap ya kan surok namar ngi sungtu bagan ni surok en saklus no hau panai September kat kum jing ya tu jong u astan engineer babar gi surok PMGSY phase 2 gede pan sengeno gede pan pendap apo September jong ni u apa te nakaliang jong madam ila kular ban khodi ba in ai kata kecing tha lanika ba in dai pendap nya kata kapor kasro ka bar mangiyo ban pensngo kolong kasro ka ban namau jai chan nong umer te kanir ke cngai kumba 1 kilometer tam te nakaliang jong astan engineer menta ile itu ba satang khandiat pan pendap bek TPR te ya kanir kasro ru ikerman ba menta usnem en la ban khot no ban stang mat betre ni surok pan kutendar te ka penta ka balai pengiyo ban keren kadai ka surok nor niang sha long tenger namar kini kadai ka surok ka ba long ka bakongsan nak mata ka dong katai namar ba hadu nong tenger kadai ka bang ngidang ya yang ba namar ka jing kadai ba jing sam ba ka jing kadai ka bun ligi penta henrei namar ka jing bom don kuni ka surok ni haban ya chido ba ka ji Haji ban yai tang san kilometer ni haban yai lai kilometer pan poi segan nong tenger nak kata katau kadai kesrok dan kam haga juga por kadai kesrok ba connect ya ka yo ka kot jong pai pa jong ka dong thai nomor ba 40% ki nong masong do ki lek rep sha kutalau ka kadai kesrok ka poi nong tenger ka long jing ku khau na ka banta jong ki te habadai kadai kesrok pat nak leong jong astan engineer ai ka jing tular ba onsa yo ban ayel ka pala ban pendrung no hagi niki sengi te kita kadai ka hage badai bagani surok
tinggal yuk banyak keren ru segawai ka penta hari badai baka neka school lamar pawas lundok ku bangitip kadai ka pomdon kanu ka secondary school ke kadang tang ke secondary school ka baju Krisyan dok yap daki MC te hadu mentam padon te ke kerpat jaka ya madam ba in keren lem ya kini ka bor sarkar bakin penyo ya ka secondary school ha ka bede bakan ka pentapan nak liang join madam ila depan phone mentan ya i DSEO ba in yo ban ai ke je detail ha ka bede bakan ka pentat dan nak liang DSEO ila in pa jangi ban lek ya kendu i ban ai ya ka jing percaya bede bakan ni ka pentan namar ban nak liang join madam ka song kya jibun ba namar ba ka jing drop out jong ikna syakat dai ka dong than jong ka long ka bacur mar ada kelas 8 kemud labun hi patrop namar ba kimla kerjaan juk mi papan wan semua korwat sino stain pun teter te banyai da kecat ru 10 km kimla su hi banyai tede lo kata konong rim de ni school ko badon mentaru kadai ke school ko sugar santang da kini prano hikai tela da nang slam kan ke jing kerjaan bisa jong kormen hakabai ka singi kinamla su kan kerjaan te ka school kan sudu kumtu te kalong sisa ke jing du nong ka kraw na ka banta ka dong atai te na kaliang haga bedai begini krai kermen ban kum bangitip bagajing nang start hi kalong ka badon kam na ka banta barok da kum kalong banta tingila sak kun sweat syak haga bedai begini ka tang kita ki bakam yok kam kot bat ki ba kerjaan ki wei ki ba shong jing bri ki ba la pan school rel lam kum ta te kum pa shu sa tang haka jing sa bi kum ta te kita ki mat ki bangile obne keren ta ki kermen skam ba haka jing kendu biang sejisim nang yok biang ka kamsai juga ka badai bagi taki mat ki bagi liok banyak keren badai kita ki pa liok banyak keren ne hak mat jong i madam keren mai phang na galing jang awei ne ki sura snong jong ka rio san do ba pe ka imlang khasalang na kersan ba ka dei pa 40% ke sha ki jing tawa jong ki sang sama namar la raya ka surok ka bangila kermen ya ka bangin yo ban yaj no da ka surok rong orang sakut menta imat itu jengkermen ada cia kok sorkar kaili yang ne kontrak menta kata school education kalau orang bodor kami adu kata pengindio ya kawai secondary kawasan ndok gejungi kenang ba kinom long terkau ki kena school ki kula adab na katuka UP school na kesan ni kini ki benta boro ya kapa iseng somlas nong ki alam syakmat pandawa syak sorkare kini ki mat ki bodor kami kubli subun